Kajingnya pulih ya ke kitab Daniel, kawai hadian kawai kelenong, ni ai kublai bat ni piang ngubah ya pi baro, ha ka ketang Jesus Christ, sya ka channel Kasih Gospel Media. Kajingnya pulih ke kitab Daniel mentang nilai poi sya kelenong ke bapra, ke benta ke benkong, kamat ke bangal ai. Kimrak lau ha kawai kadur pashi. Daniel ha kajing itu pau jong Daniel kelonong bapra kadukat benkong bar kebar. Ha kasnem kabalai ka jing sensyar ubel syar sasiem kabatau ya kaspa senam sanspa sanpo bisi. Ulayo ya kajing itu pau ha sushan hajan kawa ulai. Bat ulayo ya ulang berat ubadan atli kireng. Bat ulang somo ubadan ya kereng kebapla. Bat ulai kumno ba uni ulang somo. Ulawan banile ya uni ulang berat bat ula job ya Kakum ke kitab Daniel. Kalanong bapra kadukat kebalai kebasan kebanriu kebanyo bat terter. Ha kadukat kebakat pra. Bat ngalai snow ya kaktin brio. Habdeng kawa ulai kabaperta bat kaong. Ko Gabriel kabakren kabatho yaw niu angel topon sothu yaw niu ubriu syapang kata kajing itu pau kabasontonat kalong ba kibabun kibentang kijong kajing itu pau jong Daniel haba sothu wa angel Gabriel hi wan man ai kajing syai kadukat kabakhanyo komta ulawan habang layang bat haba ulawan ngala syapting bat ngalahap dapulup andai uloong hanga do sothu ko khun ubriu nabakata kajing itu pau kadei yakapor kajong kabakot kadukhat kabarpo uniu angel ubata ya kajingmut jong ta ulang brot uta ulang brot ya uba melai ubadan artli kireng kilong kisim kamet bat kapersya kibathau ya Darius bat Osiris ka Bible kabata shishu bat kaong kumni haba patai shpa uni ulang berat Daniel kelonong bapra kedkot kebalai ba uni ulang berat badan atli kireng long ba kawai kereng kalak hamjrong ya kawai pan kum kajing pen kemau ha ke kitab Daniel kelonong keba lakran shapang kani kadublai kabakrau ba kikti bat kasyadam rupa kebatoi ke himamet ba pasya ha ke kitab Daniel kelonong banyo lapen kemau ba uni umrat klau ba ar ba stream kum kadingim long ba kakti jong kadingim da kli shiliang kabomot ba kini ki hima ke ba srap met ba pasya kawai ka kham khlan ya kawai pan Daniel kelonong ba pra long ba kareng jong uni ulang berat badan atli kawai kareng ka kham jrong ban ya kawai pan bat kalami khadu kabumut ba kahima met ba prasya ki bay snrop lang ban job ya kahima Babylon long ba kahima met palasansya da Darius de maka kabal asyim ya kajing sensyar kaban kong kum kahima kabay snrop hadin bala job ya kahima Babylon handai haba ka Bible ka ong bakawai ka reng ka khamjrong ban ya kawai pat bakalami khadu kathau yi kahima Persia balasansya da Cyrus kabakham khlan banya kahimamet Daniel kelonong bapra kadukat kebasan haba patai shpang uni ulang somo ka Bible ka ong ba syam kendu haka kendo haka jingyai lenti jong uladon ka reng ka bapla hapdeng ki khmat jong Daniel kelonong bapra kadukat apuwe ka batai ba uni ulang somo ubaronar ulong usim jong ka Greece usim jong ka Greek ulalong usim uban kong bathau yo usim Alexander bakrau bat kei ka bangakwa ban batai katkum ka phashi ka basotonat baka Bible ka ong ha ka kitab Daniel kelonong ka baar la penistrim ya ka hima Greek da karnong katkum katu ka doblay ngitip na kijaj mar kijaj nar baro karnong kadei kaba la ban pensawa ban penpriang ya kata kajing sawaha kabas tam
Kaya kabang kwar uban kedo haki kitab Daniel kelenong kebanyo la penisrim ya ke hima Greek. Kum ula besa uday umrat ubas tetam haka pertai. Kum ke kitab Daniel kelenong bapra labatai ba uni ulang somo ubat ho haka waipat kapashi ya ke hima Greek. Long ba shem la kendo haka kendo. Ngiwi ba kimrat ke bas tetam haka pertai ki kam dunak ka jingyu haka kendo. Hoi ka Greek haka jing stat ba ka jing klo joka Panjab ya ki wei ki hima haka pertai haka jingilam jo Alexander Laong tang hapo prasnam usim Alexander ula jenjob ya ka pertai baro haka jingai lenti ka balong san hajar spa mile ula jan poiru hari India haka spasnam lai spa lai pusau BC ka Bible ka ongkum ni ka kum ka kitab Daniel ya ka jing batai ba uni ulang somo ulayele ia ulang berat bawa job ya ha usnam lai spa lai pesau BC Alexander ula job ya ka hima Persia bat ka Bible ka ong shisho kumni Daniel kalau nombor pra ka dekat bapra perutau ulang somo ula pengkrau ya lari shikadee te habau ula klan ya kata kereng bakrau ula pengkenyo bat ha ka jaka joka kilami Saul teli kireng ki bapla sya ki Saul beneng. Hoi kitab Daniel kelonog bahnyo kabatai ba uni umra klau ubalai ba stream kum ulabasa bato ye ke hima Greek. Udan Saul teli ki kli ba Saul teli ki tapniang. Ka Bible kabatai Daniel kelonog bapra kadkhat ka ba arfar. Bar syapang kata ka balakhenyo ha ka jaka jamka Saul teli kilami Saul teli ki hima ken kin mi no nakata ka jai benriu hendai bat ka bol jongka kini ki Saul teli ki reng ki belami no ni ulang semua lani utu ulabasa balakran pasya ka kitab Daniel kalanong kabanyo Saul teli ki kli Saul teli ki tapniang ka tho ya ki sangut ki General John Alexander uyap ha ka kerta lai pulai snam Haujun ka lai terik jong usnam lai spa aplai BC ya ke hima jong la ipia ak sangut ki general ki jong pe kita kila ukasanda ulusi makos Ptolemy Seleucus ka Bible ka batai ba habakalami habalai pia anri bat ka bol jongka kam syam laklan ka hima Greek kumaklan ha ka pol basensyar usim Alexander Hoi ukasenda uyo ya kebenta jongka Greece bat ka Macedonia ulisi makos uyo ya kebenta jongka Thrace Ptolemy uyo ya kebenta jongka Egypt bat ka Palestine Seleucus uyo ya kebenta jongka Syria Mesopotamia bat ka Persia ka kitab Daniel kabatai shishu syapang uni ulang somo nalor ba udon kawei kareng sa Saul teli kireng kibalami Daniel kelonom ba pra kedekot kabakandai kaong di nakaway ni kita kabumot na pareng kita kisaw teli kireng di nakaway ni kita lami kaway kareng kabaret kabalaman kraw shikaday syapang syati bat syapang mingi bat syapang kata kari badan burom bun kibaperkat bakani kareng kabaret ni kabor katho ya usim Seleucid wa Antiochus Epiphanes ublasin syar hapadeng kini kisnam Shispa nyopusan hadu Shispa nriposau BC Barngakwa banong kam shem la tho yau namar ba shem la man kraw syapang syati ka batho ye ke Egypt bat syapang mingi batho ye ka Macedonia bat syapang kata kari badan burom ka batho ye ka Palestine Henry ukpa jong o Antiochus ubalai ubakraw de mau ubalaman kraw ban yau kan mau bakani kareng ni kabor ka thauhi ya ka room ka bakantop ya ka room ka badang mani blitha bat ka room balalong kristan pagan room bat ka papa room kumbang ye puli na ka kitab Daniel kalanong ka baar ka banyo hadin jong ka hima Greek kami ka room kumjuru ha kalanong ka bapra ka kadohi ya ka ju namar ki per ki parshi barhaba batai ba ka room kumno baklaman krapat syapang syati ka bathoy ke Egypt
syapang mingi ke batoi ka Macedonia par syapang kari badan buram ke batoi ka Palestine hoi ka Rom kala Job ya ke Egypt ha kasnam laipo BC ya ka Macedonia Shispa Ripupra BC ya ka Palestine Riu Polai BC bat Riu Pon Riu Edi kabalong katma bat kiju Daniel kalau nombor pra kat bespo koong bat kala man kraw jen hadu upajba beneng dina utau upajba bat naki klode dan kiba kala penhap syakakendo bat kala yuroj yaki pajba katho yaki kun Israel Exodus kalau nombor katar kat Southway ki klur katho yaki kun jongblay kibara jingshai Daniel kalau nombor katar kat balai ngin se puli kumno bakala kata kti ya ki briu jongblay ha ki por jong kisnam ki balaligno hoi ke mengaong ka thauhi ka bo jong ka sokar roman padang mani blitha pagan room ka ba de maka ka blasana pna yau Jesus Christ ka bala penjot ya ka temple ha usnam nyopo edi ha Jerusalem bat ka bala penstam ben ki kestan nado kum ha ka po jong patsha Nero upatsha Diocletian wat hadu ka po jong ka sorkar pelasan sya da ki pop Papa Rom kidang penstam hi ki briu jong blay ha ki pon menshwa Daniel kalonong ka bapra ka dekat bakat we kong shisha ken kalapan kraw yala diru wat hadu urang ba jong uta upat ba kabatho ya Jesus Christ bat kala shimno na u ya kata ka jing aingu thang ka babarbor bat ya kai jaka ka ying kentang jo la pen kulono habang kran syapang ki jing aingu thang katkum ka kitab Exodus kalonong ka baat pokundai ka dekat laipo pradu sopuar na ka testament ka barem kidi ki jing knya ki ba mala ka sngi jong ulengdo lengba ukon langbrot ya ka ba uai hakmat ublay hoi ngakwar ban kemau ba urang ba lengdo ha ka testament ka barem ujurung ha ka jaka kentang tam shisin shisnem uyasat na kabantai ki pop jong upajba ka testament ka patmai ka batai Hebrew kalonong bapra ka dekat kabankong bat kabaar ba ujisu shimti kum urang ba lengdo ubasisha usyakri ka jaka kentang bat kata ka tabernacle ka basisha ya ka ba utrai ulak peniang om ubriu ka bumut ba ujisu haduk menta udang yasat hakmat ublay bokpa na kabantai ki pop jonga jompi Henrik ka belajar syapang kani kabor kala pengkraw yaladi wat hadu urang ba jong uta pajba bat kala shimno no u ya kata ka jing aingu thang ya ka ka ba ukris ule ha beneng menta kani kabor jong ka room ka balalong kristan paporum kala kani bat kala bujli daladihi kani ka kot koong kilengdo shisha kile bat kida mapop da ka ikhtiar jong kabor balaai da ukris nengkong Yohanes kalonong kabaar kadkot kabankong bat kabaar koong kumni ka Bible ka hikay habang ngile pop ngimdon kam ban pla yala ki jong ki pop ha kilengdo kiba ha kani ka perthai gidon kam tang uwe urang ba lengdo lani ulungdo ubala abni side na kamta jongi pauta ulong u Jesus Christ ko ki kun hep jonga na tho yakini ki ekeru happy ba pen omle pop delada uno ru ule pop gidon ken urusai berkupa u Jesus Christ ubahok nengkong Yohanes kalonong kabaar kadukot kabankong bar kabaar sa shisin biang Daniel kalonong bapra kadukot bakatwe kaong syapang kani kabor shisha ken kalapan kraw yaladiru wat hadu urang ba jong uta upajba kumnu bakala pengkraw yaladi kani kadika kot bala tho hakaktin laten kadika kot jongki kabala penkelaktin ka ong kumni upup ulong ubakraw burom hadu kata ba omdei tang ubriu kuman ongno ublehi dasisha uderu unasansyar bakenjablay bat upatsya bahalortam usim kisim ngitip datang u Jesus Christ omde kaborniam omde kabor jong kipup nangta shishu kipla
ngibat ya ka jaka jong ublei bakraw tam ha ka perthei kumnu kibat ki pengkraw yaladi han ka perthei kanuksa ka jinwai ka bau jisu hikai ka gospel ka kum Matius kolonong banriu ka dekat ka bakhandai hadu ka bakhalai habau jisu uhikai yangi berwang ko pa jongi ubah habeneng long bakhui ka keteng jomi bat kumtar tater ha ka jingdwa ya ka ba ka ni ka bor ka hikai ka laweng no ya gini ki kentin na ba ka jongme long ka hima ka bor ba ka boromru halakarta amen ka laweng no ha ba ka hikai ka jingdwa ka syukut tang kumni henry sumar yangi na ka basniu amen kai ka banga kwa ban ong ba ya kata ka bor ka ikhtiar ya ka bade man penun buram ya oblei kala shimno haladihi Daniel kalonong bapra ka dekat ka bakat ar ka ong bat kala bret no ya ka jingshisha ha ka khando bat kala le ya ka man bat kala man baha kai kata ka jingshisha ba kala bret Yohanes kalonong bakat nyau ka dekat bakat nyau uji suong to pententang yaki da ka jingshisha ka tin jongmi kalong ka jingshisha kabamut ya ka tin jong blai kani kabor karum ka badang manai blai thau bat karum balalong kastan kala brat shisha ya kata ka jingshisha kakum ka history kabor jong ka sokar roman pagan rom hakapo jong patsha Diocletian hapdeng kisnam laispa iwe hadu laispa saw edi kala thang ya ka Bible wat hadu ka po jong ka sokar roman papa rom plasensha da kipop karu hapdeng kisnam sanspa laipopra hadu shejar nyospa knaipopra blatep kum ki arta badum kam shamla sha ban puli Bible pajba hendai tang kilendo nyam Daniel kalonong bapra ka dekat absan ka ong bat ha ka jingso shngan jongki shibun un punjak un yang yele ru ya utau usim kisim henry on pulwet ya u omda kakti kani kabor shisha ke bobun ki smo shngan haka henry kimtep ba on sa sha penjot to tep ba kani kaboru kayele ya utau usim kisim kabatho ya Jesus Christ to ai bo ble un kurku yang ngilang baro nakapta kabrum jong ble amen Nginget ki khubor ki long ki bashay kat kung ka Bible batu ai ba uble an kurku ya pi baro sngop hawa klet ru ban share ya kini ki khubor sha ki paralok jong phi ba ru kum jo ban subscribe khnang ma phinyo ek jing tep ne notification man kapor kaburam ba ka jingu ngi aisha uble amen